Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kilong kami kiba jubla sa jainong kiba syong basa hapentor umkra constituency kidap daga jing sungu kemen hadien bau ba sambor lang ding do ulasam jain kup slap lani ga raincoat yaki ha office tray kam jong u mentaga singi ka arpu pratarik unaitung arajar arpu ar kini kilong kami kilapan pau ga jing sungu kemen namar bagi yo ya gani ga jain kup slap ha ga por ga biang bar ha ga por baki don kam Uba sam ulaong baka jing ka baki long kemi ki baju na ka sajjan nong kia kendu kadai na marba kamdon ka sem sajjan ka biang bad kilawan kerpat ha u ban shna sem sajjan nrei ulapan sngo haki baka ta kadai ka kam jong kinong mi khmat nrei wala ka taru pha thali yaki nrei ulayarap daki raincoat baka yarap yaki malumala ban light na ka jing ji ta Isi bun ya iga namar ba mayi sa cindong tu bun sinusian ni sacha te namar kapling le dingerang kapor bingisat palala puslap tulang kumen ta kapor ta ngidap da cingkan ga bakau iga bersam ni cicrai kapor ba biang por ya ji kinong setian tulang kinong secendong ya iglesi bun ya iga ban nodok hira kan ikentai ko mata ang nodok ba icok mai ba la ini kene ka kan terima namar por ba sajan kan yang rekam kan re man istri namar ilagan tak num tambah kapor bayat dayang ni rekam por baraja ni ikin la ban ba istri tang kata itu sibun mo pili akan ikinti metangi dan lang ba kini kinong sajan no nakaliang dungi ka sa pamti na jilet keleng-keleng jong kanila Pagharong pra konsumsi mo, magkili kaya ka siya ng ki, nang sa dyan nang. Bun na ki, kipits mo, hindi yung ba, talong kabala, ang panirap ng daki, jaka sa dyan. Kinakalihan gini, kisitlo na ki, ba, kata kapatay ka banta ka dyan katahay ka di ka banta dyan ki, nang mat ka dan burang ka dyan dalong kabala, nakaliang ka dyan ki, nang sa dyan nang. So kapat ngurit no, akmat ka burang ka bakraw, dyan Norval, MLA, MDC, dyan pra konsumsi, bakit pitch na lang yung ki, kata ka jaka sa dyan. Jar kata nakaliang diniro hindi bigin 5 lipi nakaliang diniro sa kontiro laong hiki bagi sayrap tak libor iba ngilae kani kijing ay sa bahadyo ni nikiti kadi ka report kadi ka janjeri kapa ngi syamhi ba kakapor ba slap ni kinong sa janong kijinjar ba kinyabat sa trine kini kerjaw ka janya ibun teng bun niki tang slahe slap la ya jilot kakapor bikili sa janong kakapor bikili sa jan nakaliang jungi ngilaan ni raincoat iba hakapor beki sajan kayo ya penukam na kani kala kawalot na do nakli adu kejat buat hakapor beki sajan du hapsu akta ka jinjar bekinya jio mekni slap sa hawi ka bentaru na ya perke lang ni dabar bak kilikunat kumaki dabar bak kilikunat ila promesi ni ginok sajan dong jong katong pra konsensi ba kinsa ay pade haki benay talang hakapor ba kala kam perdu ko Namar ba yung suto ay bunay lang yung haban yung kunay doon di dabar bukli ko na ay tay pot lang yung saya ay kaya ka ba mantahing ismo dam kam yung haban asya tang inigilin kot tangitay kini ko na kilay yang isa isin kay long kumik la yawan la istana ni kani ka bingi ay mantah kani kaditang sibenta jong ka nung monsong kini kinong sa dyan naka dong kaday kay swa jong kani tiginawan ay jaka sa dyan nila liay po mopat laisaw jaka sibet mentabor sisngi nang ban liabyang sa ako iriya ko magpapuntorba mangtir kidan ni ginong sa janong ngatray kini stiyo minyala kung kawalot ibaro ka kini ginong sa janong jangka sa konsensi intay kini